عليك ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عزم البلاء وبرئ الخفاء ونشف القتال ونبت الرجاء وسعقت الأرض ومنعت السماء. أنت المستعان عليك المشتفى وعليك المعول في شدة البركات. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وربنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بأمرهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. أو أكرم يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفينا بينكما كافيا وانصرنا بينكما ناصرا وخزانا بينكما حافظا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركنا أدركنا أدركنا. الساعة 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 على جل على جل على جل برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. توكلت على الحي الذي لا يموت بيده الخير هو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين خالق خلائق أجمعين مالك يوم الدين غياث المستغيثين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين صلوات عليهم أجمعين. أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة دائمة سرمدية على أعدائهم وغاصب حقوق ومنكر فزائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيه مسلما الحاضرين. اللهم صل على محمد وآل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسين مني وأنت من الحسين نبي محمد وعلى الصلوات اللهم صل على محمد وآل دست بود صداقت حضور اسماز عرض کر اسمام بود آشتی چی کم سے تو جواب پروردگار سے آزاد ریکن جو قبول آمین یمی ورزان مارو صبر و قدیر آزاد ریکن باپا چما سر نام تیدری حاجات روا بیمار بخشی شفا بریزن کرن مداوا حاضرین مرد بخشی شفا شیخ بال مراد جناب حضرت ابو عباس موسی بن جعفر الصادق علیه الصلاة والسلام پروردگارا تمام حاضرین حاجت مند حاجات روا یمی بی اوسس التماس دعا چکر و توکل دعا چیزی کم سے نجب اهل ابا پروردگارا سر نام دینی و دری حاجات روا چیزی جوانان کربلا جوان چکا سربلا ریس کر مزید ملتا سامنے کر عاقبت ایمان عطا چیزی محمد و آل محمد اسلام اسکر فتح و نصرت عطا ایران سیمنی کے جوانان بحرین کے جوانان فلسطین کے جوانان تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کر فتح و نصرت عطا پروردگارا یہ حکم ظلم کر فنا امریکہ کر فنا اسرائیل کر فنا فلسطین کر آزاد بہار عطا غیبی مدد غیبی امداد کر عطا سوانی مام کر سانی عہد الظہور تمثل دیدار سے پرسانی چشم پردور خدایا شفیع زوج بدو صاحب نظران نیاز کر قبول شفیع محمد و آل محمد در دنیا کر زیادت چردن ماسی پاک روزی در آخر شفای چردن ماسی پاک روزی پروردگار شفیع محمد و آل محمد چه بور حاجت از نار جهنم کزی سے آزاد بیشتر کرز روزی دست ساقی کاسر کز روز معاشر سیرا از آفات و بلیات تا محفوظ چی محمد و آل محمد ثابت کارن کر کار از برکت ثابت تجارت کر تجارت برکت سای مکاس برکت یہ بے روزگار تمن کار روزگارتا یہ بے کار تمن کارتا طالب علم کار عزت و عبرتا کامیابی تو کامرانی کرتا یہ سن آزادی کر قبول امام حسین البتاری تو قصش روزی چی محمد و آل محمد و حاضرین و ناظرین و سائلین تعظم مرحومین والمائدین مجتدین مومنین مومنات مسلمین مسلمات نظام ابنان پنسران تسکلی تکین نامت اموات صدق رسول در آل علیی تیز نام کر پر نور تیروتا مسرور بر محمد و آل محمد صلی امام حسین آزاد رسول شب چو متبرک شب آزاد خدا کریم سورہ احقاف چیات آئے ہدایت اسکندر فرماوان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اسکر انسان وصیت بے والدائی احسان سگیسی پانیس مولس سویت احسان کر مولس مولسیت احسان لفظ وصیت رسول چن وصیت کران ات کس کران وصیت قرآن نازل کرنے در شان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل جبریل قرآن آخر خدا کریم ویز یوس قط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وات نو خدا کریم سوات نو جبریل سے قرآن صدر یہ چو باری تعالی پان فرماوان
ات آئے ہدایت سنر وابستہ الانسان یہ میں کر وسیعت کس لفظ انسانس ذکر سا پرتکار یس خلق خدا و کریمن انسانیت صورت دسنا سبحان انسان دانا کر انسان سویسن بیوالدین پانس مولش ماسد احسان کا نمبر دویم کاتوس اتمچن حملتو امه قرا یلی یوی انسان امس ماج ہند شکمس ماز یہ موج ام سدس حمل لگنس ناراض ازدواجی زندگی گزارن پتہ انسان آسان پنہ جائے یہ تمنازم مے گوس بچہ بڑھ مے گوس خدا کریم اولاد عطا یل ون اولاد چھ دیوان مول گژھان خوش موج گژھان مگر یک حملتو امو قرا یم سات یہ بشر انسان یا دنیا اسما سوزن یلی امس ماجد شکمس ماز دام اوس موجس ناراض ووازا اتو قرا یلی وی با دنیا آوی انسان تم سات رس افسد موج ناراض اگر دنیا سن ماج وچو تم چاسان خوش از دوائی زندگی کرنے پتہ خوش آسان یہ پت با دنیا خدا کریم بچو عطا کران خوش آسان مول تسان خوش گھرول آسان خوش موج آسان خوش رشتہ دار آسان تم تے آسان ہلدی نیوان آکے کس توپ نیوان آکے کس نہیں کرتے سی ڈوٹ میں دوت خدا کریمن بچس فرض مگر یہ یوہ انسان امیچ ذکر خدا کریم اور قرآن مجید اندر کران چھ دپان یہ بدنیا آو امسات رس افسد موز ناراض وحملو وفصالو سلاسل شہرہ حمل لگنے پیٹن دود تاونستان چھ امس انسانس خلی ترہت آسان اگر اس دنیا اسمت وچھو حمل لگنے پیٹن دود تاونستان بچو آسان ماجد شکمس مزنامر ایتن یلی نئی ریت پتر یہ بدو یا یوان چو دور ورین چو آسان ایمیز دو چو حلام ناو پلس زوری ناوریت پلس زوری تم کو سکے تم گئی ٹریکری ہے یہ تمہنا قرآن مطابق جن ساتھ ڈان لوگ آئیتی پیٹر دو تراؤن استر سلاسل شراب کہی رہا آئیتی پارک آئیتی پارک حتی اذا بلغ اشدہ یہ انسان مت با دنیا آو پت قوت طاقتس اندر لے بہت اس خدا نے کریم جوانی دتنس وبلغ 40 سنہ پت وہ تبجیل ہوا پت ہوتی تبجیل ہوا ایم کیا کر دو تبجیل ہوئے اس پتہ ایم کیا کر دو ربی میان بار خدای اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی خدایا میں دی طاقت میں دی حمد بکر چانن تمن نعمتن و شکر یم زیاد میں پیٹ نعمت عنایت کرت والدیا گئی یم سے نعمت یس سے رحمت یس سے نعمت مولس ماجی عطا وان عمل صالحا یہ شکر اجاب بجان بات بکر رس کائن
Azavu tim rıtsırısı kaymi tim niye kaymi çıkarsak rozi saptu. Vasılalli di züreti vay kodaya. Mühendis zürriyet askar hidayet. Mühendis zürriyet askar aslı çıvat havuz. Ini tuktilayka. Vay kodaya kusay çeykun pakan çeykun tobu karalwa. Bayni minal muslimin doyse musalmanı farman bardar bandılmaz. At ay andar çiğ kiyah point कैसे चुनम तो इशार देवा आया ये इंसान ये कुछ इंसान नमरा नमर्ज सलासुन इशारा त्रुरियत हमारा में तकन दोतान अस्तान त्रुरियत ये लेवल ताजीम और सब कुछ इन पर दुआ खुदा ने करे मसजिद आया दुनिया असमंस Çaka avlatu yüzler patın molis pajir bapat ajda kara suba kalk. Av insan yüz patunya yamançı yüzü navara tarma şıkmas mazasan dual balen goz dual halal gay tekriyat ye chitrayat ye dual zuvare takmos alkosure şeriyat trahan ratan zatav zuri alkosure şeriyat aya şeriyatan hirtos bacha ay ba dünya şeriyatan hirtos bacha ay ba dünya şeriyatan hikamet kiya bacha ba dünya demo manzil ahd bachi Hazreti Yahya मगर कुरान वना तेमेचा ज़ुरियत मौजूद युसी बच्चे पर दुनिया आओ शरीयत तेमेचा बच्चे ज़ुरियत मौजूद मगर जनाबी यहया च तेमेचा ज़ुरियत मौजूद तेमेचा ज़ुरियत मौजूद की वकुस बच्चे चाहिए युस माइल शिकमस में शेरत दिवस तेमेचा ज़ुरियत मौजूद सुच युवा यंसुते आज़ादी आज़मनावांचू Yüce İmam Hüseyin mazlumi Karbala aleyhisselam Yusuf dünya şeriatını salavat yapıyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Zürriyetçe mevcut. Zürriyetçe mevcut. Zürriyetçe tasın mevcut. Mükemmel. Kainat kısmı mevcut. Eğer ki perde gaya basman ki zürriyet kesinlikle mevcut. Zürriyetçe mevcut ülkenin perde gaya basma Hazreti İmam Zamanı Celle Teala farajı. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed İmam Hüseyin aleyhisselamsız mankabat, sirat, baka hakkı beyan kedi. Veni İmam Hüseyin bu dünya yine Umul Fazıl uçan Kaabas maz uçan o Resul Rahmat sallallahu aleyhi ve sellem sidi cismi mübarekuk tuk sanan yivatan Umul Fazıl sidis khanikat ye devam Umul Fazıl sezi khanimat Umul Fazıl gay Kaabas beran yel subuku ya dar khidmati Janabi Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem salam karna paate arz kurnas ya Rasul sallam ya az uç akbur kha bas kya uç kha kya uç bas ya Rasul basta ka venti basnak taharani zib bakar ye khaab to broken bayan rahmat lawla insan asi el kya khaab as uç
اگر جنابی الفضل زبان دپان بوزو ام کیا خواب وچمت یا رسول اللہ میں وچ تہند جسم مبارک مز ٹکر ژھنان سہ میانہ کھۄنہِ مز یا رسول اللہ میں ون تو امیک تعبیر کیا نیرِ دس ژےٚ چھُے وٕچھمُت رُت خواب ژےٚ چھُے بہترین خواب وٕچھمُت ان قریب وقت میانہ کورِ حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کر خداوند کریم فرزند اخ عطا یمس پرورش کرک تس آسی دنیا مز ناو حضرت امام حسین علیہ السلام یل یہ مولا امام حسین علیہ السلام تریم شعبان بدنیا تریم شعبان رضوان سا حکم جنت سجاو حورن علمان یمن آو حکم آز دیو زینت جامع کس دارو بسا ورنہ آز کرن ناری جنم خاموش اس بار خدایا کیا عظیم واقعہ چھڑ ورما سدن ون اس آج بد دنیا یون اکس عظیم ہستی اکس عظیم مرتب وولس انسانس یس زن کلمہ لا الہ الا اللہ سگنو جناب آدمن یہ واتناون آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ آسی امیک سگناون مول یوہی انسان یمس آز بدنیا یوچ عرض کران بارتا یہ کس انسان اچھ یہ کسین بخت مزی ندا یوان یہ آز بخت جناب کوئی پہ زہرا سلام علیہ تمس آسی دنیا اسمال ناو حضرت امام حسین علیہ السلام جناب جبرائیل سا حکم آتر کے خدا کریم یا جبرائیل آجی آن بوڑ کارنامہ انجام در بار خدای میں کیا بوڑ کارنامہ انجام در آج چیزم مبارکز گسن در خانہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ آج مبارک بوڑ دیدی جناب رحمت العالمین اس مگر عام طریقہ سنچی گسن کے ایک پچھ گسن رسول آج باضابطہ گسن بار خدای میں کیا کرن آتلک پانس سوچ 7,000 ملک یا 6,000 ملک برات ایکس ملکز دی اک نورانی جد سوچ برات ایکس ملکز دی اک نورانی جد سوچ جنابی جبرائیل کو تعمیر جنابی جبرائیل کو حکمس تعمیر دراو 6,000 ملکت یا 7,000 ملکت در خدمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم ساتن پکان چھو اکی زی میں اس پکان اکی بیابان میں اس پکان اکی اس ملکہ اختیمو تیمس پار اس دزت تیمت پانی جائے کو اس گمار یو زمین عرشس تک عبادت اس کران 7,000 پر اس خداوند کریمن عطا کریمت پانی جائے کو اس گمان یہ عرش کیا چھو بہتنا اکی تھم پیٹر بیس تھمستان پرواز خداوند کریمن اس وقت موت عطا کچھی پوت کر پرواز وڑاؤں بغل چھ تاریخ چھ لکھن دائی کریمت 5,000 ورین اس عرشس وڑان 5,000 ورین 7,000 یا 6,000 پار ٲسِتھ اکہِ تھمہٕ پٮ۪ٹھ ووت نہٕ بیٚیِس تھمس تانۍ مقصد خدا کریمن کوٚرُس امتحان آزمٲیش کرنس ترٛووُن أکِس زیٖس منٛز پیوٚو
ورین اوس ات جزیرس ات جزیرس مز تنہا کن ضرور مددگاران یاران تائیں وہ سمکن تریم شعبان یم دوا جناب جبریلس مبارک بودی دن گست چو در خانه جناب خود میں زہرا سلام علیہ جناب جبریل دو شرح ساس ست ساس ملک سید نورانی چند سید تلاتم چو تحلیل چو پران تمجید چو پران ذکر اذکار چو پران ملک جناب جبریل چو ذکر اذکار پران یہ عزیز مضبوط امس ملکس پہ نظر جناب جبریل اموی آمد جناب جبریل جبریل وایا سکوت درامت قیامت گیا برپا یہ شور گاؤں گوئی کیا سکوت چی گسو دس پچو گسو در خانه جناب خود پہ زہرا صلی اللہ علیہ عظمت امام حسین اسمسو یہ مثال دس چنا سلام میت لکسوت دس دلیل کیا کہتی شرح ساس ملکہ چھو تو انہیں دلیل کیا کہتی دس تک آمد آز عطا کرنے جناب زہراس اک فرزن تم سی چھو مبارک دوئی دن واپت ازرام نہ چنا سلام میت لک پانا سوت دس میں کیا گوب مقصد 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 پاک مول پانا سوت یہ در خانہ جناب خود پہ زہرا ہوئی جناب جبرائیل علیہ السلام در کہتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مگر یہ ملک یوزن پارس پھٹ اوز گومت یا آن بروہ کن کی یہ بیوٹ دوری جناب جبرائیل شرح ساس ملکت مبارکہ ساو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتا جناب رسول اکرم یہ فرزند بروہ کنی یہ فرزند بروہ کنی جناب جبرائیل سورہ خدا کریم چی سلام تو درود سوزن دپانچی مبارک باد اس نہیں سائن طرف تحنیت تو اس نے مبارک بودی اس نے جناب جبرائیل کو سوال یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں چو ملکہ پانس یمی زن پار پھٹ مچ دد مچ چنا صلاح امس کرک سفارش امس باپت مگر دعا امس پار بے بحال نس انن یون یہ یونن رحم العالمین مومن دعا رحم العالمین تل پنے دستی مبارک بلکہ دپنس نیر یت ماز مجلس ماز یہ لکوٹ شیر کار چی اوٹ بروکن نیون دپس اوٹ کر ماس یہ ملک پکان بروکن ووت ات مجلس یا تات جامس بروکن یت جامس ماز یہ مولود امام حسین علیہ السلام چو یہ نزدیک ووت یہ پنن پان متن ات جامس یا یہ پنن پان لوگن ات مجلس خدا وند کریمن کرس 7,000 پر بال عطا یا 6,000 پر بال عطا بابرکت امام حسین علیہ السلام صلی اللہ محمد یوردا ملکہ سے چڑا گرا مگر ملکہ دولا تائم چاک کام میو تائم چاک کام میو تائم چاک کوسی نہیں فضیلت یہ ملکہ پتہ ہے اس پہ مزیس مس اور چھ ٹھکان اس گروہ کہیں اور چاہاں پر چھوٹے قبضہ اس کیا ہے دبنس بچس آزاد کرتا میں آپ چاہیے فضیلت ونکنس میں چاہیے ونکنس یہ فضیلت بچس آزاد کرنا آمود بابرکت سیدی شہداء امام حسین علیہ السلام سے برکت یہ فضیلت جنت تائی تک تاوی چیزن پائنس پر فکر کران بچس آزاد کرتا تن آز امام حسین علیہ السلام
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اسمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن دستور اس سوز پرات کے ساتھ کھرپٹ کران نسپوسی کران اندہ یلی نماز سلو مقومن پرید صدی مولا کائنات علی ابن طالب علیہ السلام کو اشارے امیر المومنین وہ پھول پت پت چپکان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتن کوئی در کھانے جناب پوچھ پہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم علی معزز صلی اللہ علیہ فرمائش کران یا امیر المومنین تویدیو نبی کرے تکیازی میانی کوئی کرے خدا کریمن فرزت آخطا کرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب در دولت خانہ جناب پوچھ پہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم سوری ہم حجت نبی اس مزوی سے پریشان آز کیاز کرنا ایسے کھول پوٹ یا آز کیاز کرنا ایسے ملاقات جناب رحم العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملائی آقی اس پرزگار کرنے جو رسول اکرم کود گو یہ پرزگار کا ابتدائی مائت نبی مز جن وہ در خانہ جناب کوئی پیزارہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایت وچک نیبر کائنی مولا متقیان علی ابن طالب علیہ السلام مولا متقیان علی ابن طالب علیہ السلام یہ میں علی مرزاس برکن یا بلاسن یا امیر المومنین کیا اس کھوری چھا رسول محمد کچھ اچھا اجازت اچھا اندر ترکب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائش کران اور چون اجازت عقل کیا بلکہ ویٹن اچھی رسول رحمتس مبارک بودی کرن باپت آمد 100 کروڑ ملک یا اخلچ 200 ملک آخر روایت 100 کروڑ ملک بیاخر روایت اخلچ 200 ملک چه تشریف فرما در خدمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بودین باپ نے یم نبکن اصحاب اس یم گئی حی اللہ امیر المومنین اس کا چپاتا اندر جنگ کوئی تیر ملک مقصر ملکو ہے تیجار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یم اصحاب تیزائی تحنیت دن باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسین چپرکی یم کو سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس کیوں عجیب تہنش کتا ملک اس تہنش کتا ملک اس کتا ملک اس مبارک بدین آمد احساس فرمو امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام امس نیچے 100 کروڑ ملک مخصوص 8,200,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم مولائی کائنات انہوں نے آدھتی یا امیر المومن توازیوریو امیر المومن علیہ السلام سائی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہ امیر المومن تائی کئی طول تدریہ سی میں نش دوست 8,200,000 ملک نوس یہ دروازہ نشے اسواتان پرات فوجہ سوس پنن سر کرداسان سوس وران میں چی سویت 200,000 میں چی سویت 10,000 میں چی سویت 5,000 یہ میں یہ شمار کر سویم بویت برابر 8,200,000 ملک کوئی چیز داکر چینس خدمت اسماس امام حسین سے برکت عید پر عید یعنی چینس خدمت اسماس مبارک کوئی دی دن باپت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین تیمیس یس ملک یمن سید بیاک اوس تیم سن حال کیاز متقن یا امیر المومنین یس یمن سید بیاک ملک اوس تیم سن حال کیاز متقن اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویتی جسارت کرد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمائش کران اخ ملکہ اوس آسمان اس پرواز کران اخ ملکہ اوس آسمان اس پرواز کران تیز زمین اس کن نظر
ات وچھن اخ موزور پکان کوٹھن اتھ دیدی نری دیدی زمین پیٹھ اسو جوانو تکبر گژھِ نہٕ کانٛہہ أمِس ملکس پے نظر أمِس انسانس یُس زن معذور و جسم لحاظ أمۍ ووٚن أمِس انسانس ہتا انسان ژےٚ کتھ اوسُے بد دُنیا یُن أمۍ کھۄتہٕ اوسُے بہتر بد دُنیا نہٕ یُن کِہیٖنۍ أمِس کیٛاہ گوٚو تکبر أمۍ کوٚر گُمان پننہِ جایہِ بہٕ چھُس ییٚمِس معذور انسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ افضل خداوندِ کریٖمن کوٚر أمِس تہِ امتحان ییٚلہِ امتحان کوٚرنس 70,000 پربال ٲسِتھ سُہ نہٕ یہِ أکِس زیٖنِس منٛز ترٲیِتھ یہِ چھےٚ بیٛاکھ روایت دپان اپٲری پوٚک جنابِ جبرائیل مبارک بٲدی دِنہٕ باپتھ یہِ ملک تہِ تُلُن سۭتۍ أمِس ملکس تہِ گٔے پر عطا 70,000 پر گٔژھ عطا بابرکتی جنابِ مولایہِ امام حسین علیہ السلام أمۍ کوٚر خدا کٔرِمس سۭتۍ مناجات اے ملکہ بار خدایا مےٚ دِتہٕ کٲما یُس بہٕ کٲم کرو تاکہِ بہٕ بنہو امام حسین سُنٛد غلام دوٚپ ژےٚ دِمے مےٚ کٲم ژٕ ٲسۍ میدانِ کربلاہس منٛز گژھان تتہِ یُس یُس ضایع ٲسۍ آسان تٔمۍ سٕنٛز سلام ٲسۍزِ واتناوان أمِس شہیٖد کرنہٕ پتہٕ أمۍ سٕنٛزِس خدمتس منٛز دوٚپُس بار خدایا بیٚیہِ کیٛاہ دوٚپنس یپٲرۍ یپٲرۍ مومِن آسنَے یتھ گامس منٛز تہِ آسان یتھ علاقس منٛز تہِ آسان یپٲرۍ یپٲرۍ أمۍ سٕنٛدۍ محب آسان ژٕ ییٚلہِ تِم سلام آسان کران تِہنٛد سلام ٲسۍزِ واتناوان أمِس مظلوٗمس درسارے کربلا یہِ تھٲوٕن أمِس کٲم عزو جوانو امام حسین برکت دوٚیُم ملکُل لوٚب نجات عذابس ٲسۍ گرفتار گٔمٕتۍ مگر امام حسین برکت لوٚب یِمو دوٚیُم ملکو تہِ نجات یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ امام حسین علیہ السلام سیرت کیٛاہ کرٕ بہٕ بیان امام جابر صادق علیہ السلام پٮ۪ٹھ پٔرِو بولو صلواتہ امام حسین اکھ عالم لیکھان پننہِ کتابہِ اندر یہ کران فرمٲیش خلق الجن من نور واجہ حسین خداوند کریمن چھُ جنت پٲدٕ کوٚرمُت جناب امام حسین نور کہ برکت صلواتہ تُہۍ چھِو علما نِش بوزان خطیبن نِش بوزان زِ اتھ جنتس چھِ ٲٹھ دروازٕ چھِ کینٛہہ درواز کرٕ بیان اکھ درواز چھُ جنتس باب الصابرین یِمو دُنیاہس منٛز مُشکلاتن پٮ۪ٹھ صبر آسہِ کوٚرمُت مُصیبتن پٮ۪ٹھ آسہِ صبر کوٚرمُت تِہنٛدِ باپتھ چھُ باب الصابرین بیاکھ باب چھُس باب الذاکرین یِم دُنیاہس منٛز زیادٕ زیادٕ ذِکر آسان کران تِہنٛدِ باپتھ چھُ خۄدا کٔرِمُت تھوٚمُت یہِ دروازٕ مُشخص بیاکھ درواز چھُ باب الشاکرین اتھ جنتس بیاکھ درواز چھُس باب الشاکرین یِم زیادٕ زیادٕ شُکر آسان کران یہِ مخصوٗص درواز آسہِ تِہنٛدے باپتھ بیاکھ درواز چھُ باب الصائمین یعنی یِم ماہ رمضانس منٛز روزٕ دار آسن تِہنٛدِ باپتھ چھُ خۄدا کٔرِمن تھوٚمُت اتھ جنتس یہِ درواز بیاکھ درواز چھُس باب الصلاۃ یِم دُنیاہس منٛز نٮ۪ماز پرن وٲلۍ چھِ یِم نٮ۪ماز پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پرن وٲلۍ چھِ روزِ معاشرس منٛز ییٚلہِ نیرن پتہٕ یِمن مُسلِمن وننہٕ ؤلِو تُہۍ ٲسِو میٲنۍ نٮ۪ماز گُزار پتہٕ دُنیاہس منٛز تُہنٛدِ باپتھ چھُ مےٚ تھوٚمُت اکھ مخصوٗص دروازٕ تتھ چھُ ناو باب المصلین گٔژھِو تمے دروازٕ گٔژھِو جنتس منٛز کرمو جاے عطا بیاکھ درواز چھُ باب المجاہدین تِم مجاہد یِمو
ماز قربان کو یمو اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ تفلحو باپت پنن زودت تیز باپتون آگ درواز یعنی یہ تم روز معاشر مز نیرن پتہ جنتس کن یک آلو دن یہ ولو جنتس مز تمن آلو دن بابل جہاد درواز اے جہاد کرن والو ولو تون بابا کے مخصوص درواز خدا نے کریمن تھوپت جنتس ولو یہ تمے درواز خدا نے کریمن جو تو یک جنتس مز یہ مقام عطا فرمود اللهم صل على محمد بیاکھ درواز یس درواز سارے باپت یت زیادہ بھیڑ آس ہمن نش پن مسلین اگر الگ درواز مجاہدین الگ درواز ذاکرین الگ درواز الگ الگ درواز مگر اخ درواز آس سو درواز یت زیادہ بھیڑ آس ات دروازس نش ساری جمع گمت یہ درواز جنتس باب الحسین علیہ السلام یل روز معاشر لگی یم زوار حسین آسن یم امام حسین عزادار آسن یمن آلو دین کیاز تشنا بوز بکن ات قیامت مز گسن 360 آلو قیامت مز گسن 360 آلو تمو 360 آلو مز آسی یہ آلو آئینہ زوار حسین علیہ السلام آئینہ محب الحسین علیہ السلام کہتے چھو تم دوزدار امام حسین کہتے چھو تم زویر امام حسین یہ ماں امام حسین زیارت کرنے باپت گسان رسو یہ ماں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ مز گسان رسو یہ ماں تم محب کہتے چھو یہ امام حسین مجلس مز گسان رسو تاکہ رسو سیرت امام بوزان ولیو آچو امام حسین پراران کرنے ولیو آچو امام حسین پراران کرنے تاک دروازس کچھت بابل حسین چنا دفع عدد زیادہ بیر دفع 30 ایسی بیر آپ دروازس پر شمار آستے تا دفع ایمانی ندا دینا آئے حسین سیدو زویرو آئے حسین سیدو محبو آئے حسین سیدو وطن ولیو یہ خداوند کریم جو یہ خاص مخصوص دروازے تو نے باپا تومت ولیو کیسے تک خداوند کریم جو تو نے باپا اک الہ علی جنت پر مقام عطا فرمود اللهم صل على محمد حسین کیا چھو حسین چھو شریک حالتا حسین کیا چھو حسین چھو شریک مباحلہ حسین کیا چھو حسین چھو شریک آیت تطہیر حسین کیا چھو حسین چھو قرآن مصداق اگر قرآن نازل کرنے در شان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اینت روش راور کرن اوس پنس وقتس مز امام حسین مظلوم کربلا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنو یہ دنیا اسما جائے جائے ونکنس مسلمان پران چھو مومن پران چھو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پران چھو بادا کہتے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کس امام حسین ابو ہریرہ روایت کرا ابو ہریرہ علیہ الرحمہ ہدایت روایت کرا دپان میاسا وچھا مدینہ مز پکان رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دوشن پہ دوسوس مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام میں گئی رسول اکرمس تعریف کیا بہترین سوال ہے میں وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکا سواری تعریف تو شانن پر کچھ تو شانن پر کچھ دادس چکر سواری تعریف سکا سوار تعریف سوار کسوس سوار واس تو تمیون مولا مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام صلوات صل على محمد جنائدیم مظلوم کربلا امام حسین لبکت معصومین مسجد نبوی اسمس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز لوجمت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدی کے سالس مز یہ مولا حسین کو سوار دوشے مبارک پہ کو سوار خدا نے کریم سے طرف جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نحال جدید مبارک سجدی تختلق تھون خدا نے کریم سے ونان حسین یتال راضی گسی یتال حسین پانے ویسی شان و مبارک و تٹبور تتال کزین سر نازدین ان سجدگاہ تختون لائس علمان نے بوزمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی العالی و بحمد تو توریخ یکان ست لٹ پور جناب الرحم العالمین سبحان ربی العالی و بحمد ست لعزو جوانا فکر کرزو اکم جرال رسول کہتا ہے اکم جرال رسول کہتا ہے اکم جرال رسول کہتا ہے راز کہتا ہے نفس کرتے بیان کی یہ ستفی لائٹس پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالی و بحمد حسین مظلوم کربلا وہ پانے دوش مبارک متکر بولا رسول اللہ تنطور جدین الناس دی سیدگاہ ختم تور نماز ختم کرنا پاتا اصحاب حی اللہ تک آیا آز کیا وحی و سیوان رسول اللہ تصلق یوتا طول آتش سجدہ سپک اصحاب کے برکن یا رسول اللہ کیا وحی و سیوان نا وحی و سیوان کیا بلکہ میوس نور نظر فتن زارا سو جگر پارن ٹکر علی مرزا سو جانی جگر یا دوشے مبارک اس پیغام سجدہ کس حاتس میں سوار سجدہ کس حاتس میں گم سوار جنابی جابر اللہ ہوتا ہے تلزن سر ناس نے تھوڑ کیا اتقال پان دوشے مبارک کو پیٹھ امام حسین پان تشریف ہے حسین ان تشریف بول پر ست لگ پر مولا رحمت العالمین سبحان ربی العالی و بحمد یعنی خدا دی کریمتی یسنا حسین سن دل گیسے ناراض گسود امیس والے کالبون مکان بروکل بس یہ سکنے چمتابا مجلس عید آکا سالبس مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توجھ میں زہرہ سے دگارس مز عربس مز دستور یل عید واتان شریز گسان پنین مالس ماجہ اگاید ایدی سو موت یہ میں سری موت دان حسینن وچ زی پگہ چھ عید اچھن موٹا کوٹا کنوین باوان پنیز بڑی بابا سائر بابا تینی موٹا حسینن ون تشریف پنی دیدی نشن دید عربی کن لوکن چھ پگہ عید شو چھ کرا پھکر میں چھ پھلائی موت مز بابن میں چھ پھلائی موت مز بابن میں چھ پھلائی موت بابن تو دید استے موت چھ تفسیر بڑی بابا یہ رو بڑی بابا یون میر میون بابا تائن و تشریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف در اولن جناب زہرہ مستعظیم کرنا بابا تود پنیز بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بروکن ووت نالم اتروت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم چس میر دیوان این پت عرض کرنا جناب زہرہ بابا حسین چو منگان موت حسین سگئی سا پگا موت آسن چاہے بابا کربا موت پگا تیار یہ سکو بول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانیز گرس میں تشریف فرمائی آدم خان جناب پوچھ میں زہرہ صلی اللہ علیہ سکو بول حسین کو دوران پانیز بڑی باباز بروکر بڑی بابا موت کہتی عید اچھا موت کہتی رسول رحمت کیا پوچھ زانی مبارک دیتی ہے زمینس دستی مبارک دیتی ہے زمینس یہ سوئی مبارک کریم یم دیتن حسین سیدان دستی مبارک کرماز حسین خاصم میں نسیات شان مبارک دیت حسین علیہ السلام شان مبارک دیت جناب زہرہ گرس مز بیت حسین شدہ پان بڑی بابا یہ موت پکان چھ سچ پانین آواز کران ستکان آواز رسول ہندن کر آقا تو تائیدہ کیا بھئی یا رسول اللہ دوبارنے جہاں میں سنی چلتے کیا اس دوشے مبارک بچی امام حسین صلی اللہ علیہ
Canım nesi çattı. Gel derdi duyma artık. Zeytin kalmaz. Hüseyin'in paklu. Panun baybabı. Fetme zarasını garipten. Medresmaz. Sakat çakar kanunu uğruyor. Tarih lekan. Sakat çakar kanunu uğruyor. Cüneyt-i Zahra'nın nazar. Hüseyin çü döşe mübarektir. Resul rahmetçi desti mübarektir. Cüneyt-i Rahmet alemi çü zane mübarektir. Ey yutuyup der nazdik o Cüneyt-i Zahra ayıbı. Ey buç Resul Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem or kısmas söylüyor. O rakamı Resul Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Cüneyt-i Zahra pir anis dobras imam Hüseyin Resul. Uz dobra diwan Rahmet alemi cismin nazuk. Emis kuata olah kutmut. Nuzdik ngadar nos satak cakari. Nusakar notan satak cakar. Nusakar nos satak Husayna ye baybabosin. Nuzdik ngadar nos satak cakar badi masim wapas. Bas eso jawano. Husayn ana mere ko ayni dedi. Ngadar nos satak cakar Yem demazda vapas. Yetme kiya, Medina sazı kiya. Belki zı demaz alauzu çakar. Emkari sattay, bakar abdu sattak çakar. Aya Hüseyin'in kura, pangis kuolas vapa. Hüseyin'in kura, kuolas pangis vapa. Pay vapas patu kuru. Dar saray karvala. Yeli roz hoşura. Aleyhisselatü vesselam'ız subi hoşuna pol. Hayır oyla. Subi hoşuna pol. MC Hüseyin'ız değil. Satat çakar karayı. Kaç kadar kılmadı. Tekrar meydanı karvalasınız. I can like the dog gaye onun Habib. I can like the dog gaye onun Jun. I can like the dog gaye onun Muhammed. They like the dog gaye onun Ali Akbar. They saw the dog gaye onun Şahzade Qasim. They like the dog. I told ya. Satta çakır kırın atmayla ne karavalasını tu satta çakır kırın. Ye duas Fetme Zahra sunu garip kırın. Medine smaz. Magarip kırın ne karavalasını was. I can't the kırma gabiya noska talıyor. Yani sadece cinayet İmam Hüseyin'es. Tahraç go etso devrati. Ak bir maça gelirmiş. Ak bir maça davranmış. Yeni yoy diyem. Roze Oşura aleyhisselam. Mazlumi Karbala aleyhisselam. Azil barzengil piyo. Eke zalimin tul tir. Eke zalimin tul neyz. Yaham mazlumi Karbalas. Halkin nazines. Em kakur. Em tutu puskiri patal böyle. Puskiri patal mazlumi Karbala aleyhisselam. Ele patal piyo. Dabar şebri malona. Ele şebri malona. You go Sines per savar. Sines per go savar. Sar cida karna bakat. Sar cida karna bakat. Hilal bin naatya kararya hua hai. Dabar bagayas mazlumi Karbalas brokun. Ye uçun taşnır. Zinas tak peydir meydani Karbalasmaz uçun ye taşnır. Ye uçun 3 yaşmangan. Ye uçun 3 yaşmangan. Şibrillayı yazı şibrillayına. Bane ab. Ye ta sar cida karastotai. Bane 3. Ye ta sar cida karastotai. Dabar basagos meydani Karbalasmaz sahip kalma bani kuyunca. Gaf kalma bani kuyunca. Maksad lobum akbana tulum. Goş me deryayı pıratıstır. Ye dünyayı pıratıstır goş. Mivan alte ab. Magar kutsam kam şibrillayı. Mü şibrillayına. Sen kya konikep. Sen kya hangasmaz. Bayas 3 yaşanı baba. Nurası ne yapar tamam. Miyar vadi no Resulü kuda. Miyar vadi no Fetme Zahra. Miyar vadi no Ali Murtaza. Miyar vadi no Trak Hasan Yamuytuba. Miyar vadi no Trak Kavrimaz Resulü kuda. Nurası kya kurut. Hatta nurası kya kurut İmam Hüseyin türüm buçukini. Yeli türüm buçukini. Sen de zaten kurma sarı güra. Ne sar kut kur.
येते कसा गरीब पुत्र हा त्रेषाचे पुत्र हा मजलूम पुत्र नुसतं थर घ्यायचे नुसतं थर त्याच्या आवाज कसा करणार नकोरी मुलं नसतारोय नुसत्यापासून उठाय आवाज कोणच्या येईल हलालन नजर तेच येईल हलालन आवाजाचे नजर तेच ये बुजून आता रस्त्याच्या तर राजी नव्हत आय वरवायला बस ऑपरेटर रस्त्याच्या तर राजी नव्हत रस्ता कोस राजी नव्हत नो सारखं माझ्या द्रामस मोड बाहेर जाणार
شرمدار آواز سکینو فرمان شرمدار آواز سکینو فرمان شرمدار آواز سکینو فرمان شرمدار